Ka election mentah ka kanti ka kulut bha, bat haman ke jingelang pajba ke jingwan, yashim mentah jun ki pajba nong keshan ka bon bha. Hanin ke janit ki pajba belin ke lawan bensaki, bat sangap ke jing pensyai jun ki dongelam jun ka National People's Party, halor ki nongrim ki ba keseng ke yang ha petrol kom maulai. Hagani ke janit na kaliang state president jun ka NPYF ubah kit borlang nongrem, ulather na kabateng ya ki wei giseng ki ba persang banya lambakala ya ki pajba dabun pojat. Nagaling MGC ka maulai ba tebor lang pathau haba keren hagani ke sengi ulather ya keseng VPP da ka baong kani keseng thamai ka keno ya ke NPP da lai pojat wat ya ke ei ke balale da ki wei keseng san bertei ki balalam khmat ya sorkar ha ki South Post nam tam benshwa ulaong ru balada ki keno kumni kidai ban peni da kijing shisha bat kisaki ban shu keno kalong ka basuk hanrai la da keno wanra bat kijing shisha ba kipat ba kemtep bat nada kinongilam kimla ban wanra ya kita kisaki ban pun shisha kinong krishan ke VPP kidai ban tap ya ke vote sha ke NPP ula ongru nada pai sha kakam sakri ya ke jat ban reu ublei ula ai la kejong kasap ban syakri idon ki basakri lamba ukulom idon ki basakri lamba ki kam ki jam hanrei kani ka parti thamai ka penbi pajba tangha kapor election ulong ublei ulai ya u kasap ban i jaj ban riu da ka wei ka lenti ulong uba patau ulakni ya ka pleng ja jong ki khala jaj bat manja bun ki yo jing mantoi bat im ja da ki hajar tali ki longyeng lengba ka jingerap jongu long mau e jat beriu da ka ba jarjar amban hla surok bat penthami ya ki pajba Wan tangga ka wika sur ya ka ban ngin Punjab ya ka parti NPP wat nam ngai so ya kito ki campaign ki bakiong ka NPP ka BJP ka dai ka jo perlok ka NPP ka dai ka NPP ka BJP la ka jong ka parti isu ya trilang ha ka sarkar NDA kombalong ka UDP ka trilang bat ni ka NDA hamai ka sahi ka UDP kom tamangiro idai ka NPP ya trilang bat ka BJP ngimdai ka BJP rangi dai la ka jong ka parti ka NPP tenata ka daw perlok hak ni ka janmet habangin lek sing jesam ngin telatya keladam ngin akan mau bangin abu ka jing duai ka jing pirat na kam ta ka ni ka jing jet yakin nong sensyar kam tam bin bo ka jing duai terpang yakin nong yalam jongi yakin ledas ki jongi ya madam amperin ya usar tibor bat yang hilang baro kinong maulai bat ka jela bai ke jongi kalau ka badai yangi bangin duai nam ta kinong sensyar bangin yo ya ka jing sensyar ka ba khoj ka jing sensyar ka ba kombangi angnot kombangi kwa ba ngin yo ya ka jing sensyar ka ban penhon yangi ki pajba jong kari kasi bai jongi jong ka jela Meghalaya saji senya pertalang rekat lambatnya ha kakot ha kakot ha kakot kublai shimon kublai aksi ke bidang kampan ni yang ke sokar kelai ke boleh pi bapicit ya kilom ni kemat nak ni kecewa cengi dibangun ni kemat hak yang terbar tawan jong kari bayit ke jong pajba ke parti NPP kedai ke parti ke bedehi nak ni kecewa ke jongi kedai ke parti ke belaseng dan kibril kibalaka kibelaher
ni kadai ke parti NPP. Pada ke parti NPP hak ini si masjid ya kerai masjid ya ke kertong hak ini kinti mata kelap peluk ya kepor bang bisa punya namar banglen mi kemat kat siapa yang darbar tawan jung kali dan banglen cantik caka dan kibri keberanang rasta kibri keberla banglen penyesat banglen penyekran banglen berpesau ya kecindang kam nak kena kejela kami kejongi pada tak kenal ke parti hadiah bakal pisar punya nak kibampun kibawan tiket kira ibit ya ikong amperin iya melihat buram jok Islam bayi nong kertong jong kene ke parti jong boleh kejadi kecincin kelamba ila tray sitam kum ka mene jong ke Islam kum ka menteri yang kejela barang pawai bat day na kecintay sitam kejongi ni ba ipapa jong ke Islam kejadi hano santam kum ka mene hak day jaka day na kada makatray sitam kani kelong kami layo kecincin nakinang senang jong ke Islam konstitusi kebengitin bersua kong kalat mokranong tumai ya kaba kira idin ya ka berpersong ya kesuki hado santam datang ada ke parti jongi kala idin pancit ya kini kelop kini kabanlet nak benta banyak keren ya kicinge jong kini kejela jongi hanti haying darbar tawan jong kejela apa bincit ke KMP bidangkan bincit ya kibri kibelatan lupa hak akam sanhina sila namar belet kat hadu kaying darbar tawan jongkari lana pimpat dan experience ya yang ini kakam kanwan ra kecing ya kejela kejongi panpa lana pimpai nakin rumut kikertang di mesin beta hak ini ke election MP ke Bansalang sangat kini kiramba kowe kini kelop kini nak kini kejela nak kini ke Islam parliamentary kejongi tanpa nak kini rumut kikertang sahabat kini kibapat dan ya kecing tiap hak ini berkekam sanhina sima kimpat dan experience ya kekam syakri limpahkan kesiahan kesan sima-sima hendai ini tulipi ikong alprin idei berada ketabha hak kami sanhima-sima barideru ibawan nak kayeng kebelah syakri ya kejela kejongi la syakri kebenar kamdu kalau baik pagi lihat biji marmenyang ila dei MP bulan buram jong kami kejela kejongi ubah arti nendo umang jengkok aprim ladai wele bulan buram jong kalan mukha nong thamai bagi ladairu menteri jong kami sarkar pankuai karpuai ikok aprim kubawa mene santar lecok kumrane ila lodru kum minister kita kada hak bede bakene kekam sanhima sima ila dei lok kene balobit labian bangun pa nak kene kecila tadi baik ni kemat sakayin darbar tawan jong keri kejongi papa nak kene rumut kubawa mene sawat kene ke bang padang ya kecintip hak bede bakene kejeli jong kasanhima sima dilana pimpat tebiai kanura kecine orang icet iki nama begini apa paraman pimpat tebiai yang kan penyati yang darbar hakane keri kejongi dilana pimpat tebiai kanura kecine bagi biasa tentang kecine jongi namar kat hadu bagi dia pulih kena tipa sanslam lale roe larang ipha di brio pertama kita kada kedalam bang pusat ba bang pekhat ba bang dupia dudan habgi cik kita ni kemat nama ngipwa bang sudue ya kasan senam bagi ni kemat mata jongi papa sa segini arbut ikong amprin bang ubapala lalu ni pai
MP jom kentut kini keselong parliamentary seat. Ini kabar sosi kelamba. Hak ini kisantem ninjui bain tray nak kementar kini keselong parliamentary seat. MP ulang kemalong WMLA udah kembali scheme, WMP udah kembali scheme. Ini kabar sosi kelamba. Hak konstitusi kecongi. Hak ini ketat dalam komendisi nampak ciri tanggung WMP scheme bukan rung. Hak ini konstitusi kecongi. Syakane ka konstitusi jongi tang laisen haka kapsan senang ngatabai kalade ka bapuan ni binuan laisen haka kapsan senang mamyo keja tang for election iwan bani kendo yung padba nakabentaban pan na kecil kesan kapan nalacapa dini isu ini tagada padba pihak pensuku ba apa picit akan nekenti menta yaw nong mikna lalu pipapan si kong amprin kong balon mana lahi kayi nado tidak kenal nado mana sama namariwan makayeng kabal syakri padba ya kabal ikhpat di bangkuar luar belai ilalong MP dihenang tungi ilalong menestara mele bang mairu ila syakri konstansi sampai menakalan mukhrakalai kaai nakadaw kelasannya ya kekal mitrai ya kecing wanra bang kecing terikan kebabit haka konstitusi jadi ya kebakil penjot nganetskan bala lagi jit kum ke MP nak kena kecelah jungi nginsei ya kecing dawa haka ni ka ispar menteri konstitusi jadi